Bitħejjija għal konferenza dwar l-Oċean organizzata mill-Ġnus Magħquda fi Franza f'Ġunju li ġej, l-Uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Turiżmu flimkien mal-Ambaxxata Franċiża f'Malta organizzaw seminar biex jiddiskutu suġġetti ewlenin dwar il-konservazzjoni tal-biodiversità marittima, l-isfidi fit-trasport marittimu u l-ġejjieni tal-akwakultura sostenibbli. Dan is-seminar offra pjattaforma biex jiġu diskussi soluzzjonijiet prattiċi li jiżguraw azzjoni konkreta dwar kwistjonijiet li qed jaffettwaw l-ambjent marittimu. One News ħal-kummenta Joseph Buġejja, President tal-Kamra tal-Kummerċ Franko-Maltija, fejn sostani dan is-seminar qed isir bisħab ma' numru ta' professjonisti b'antiċipazzjoni għall-konferenza fi Franza. Importanza ġdi qed nippreparaw ruħna għal konferenza kbira li ħassir Ġonis Franza x-xahar dieħel fejn qed jiġi indirizzat is-suġġett tant importanti tal-ambjent u l-oċean. Irnexxielna għal din laqgħa nġibu esperti minn Franza kif ukoll ekwivalenti esperti fis-suġġetti Maltin fejn se jkollna debates interessanti in anticipation għal konferenza l-oħra. Sa dan it-tant l-Ambaxxatriċi Franċiża għal Malta Sandrine Lelong-Motta saħqet li din l-inizjattiva tirrifletti l-impenn ta' Malta u Franza li jkomplu jaħdmu biex itejbu l-konservazzjoni marittima u jsaħħu prattiċi marittimi sostenibbli. Ocean is the mother of us. And as I said, for here, both Malta and France, you have maritime economy, and it's the most important thing for us. So I'm so very proud and very happy of this event in Malta, which is another proof of the vibrant and excellent relationship about our two countries.